urakaza neza mw'isi y'urukundo rutangaje. Mu buzima bwa buri munsi urukundo ruba hagati y'abantu, ariko si buri gihe ruba rworoheye abantu kwemera. Hari urukundo ruba ruhanganye n'imyaka, imibereho, icyamamare n'igitutu c'abantu bose. Iyi ni inkuru ya filime The Idea of You, itwereka urukundo itandukanye n'ibisanzwe. Umugore usanzwe n'umusore w'icyamamare bakundana, ariko bakisanga mu bibazo bikomeye biterwa n'isi bakikije. Ni inkuru uvuga ku rukundo, igitutu cy'itangazamakuru, social media, n'ukuntu umuntu ahitamo hagati y'umutima we n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Iyi nkuru itangirira ku mugore witwa Solene. Umugore akuze afite ubuzima busanzwe, afite akazi ke, afite inshingano ziwe, kandi afise umukobwa we akunda cyane. Ni umuntu aba mu buzima butuje, ataramenyereye iby'icyamamare canke se isi y'abakunzwe cyane. Igihe kimwe Solene aja mu gikorwa ajanye n'umukobwa wiwe, aho ahurira n'umusore ukiri muto cyane ariko wamaze kuba icyamamare ku rwego rw'isi. Uwo musore ni umwe mu bagize itsinda ry'abaririmbyi bakunzwe cyane, bafite abafana cyane, kandi buri cyumweru bari mu bitangazamakuru. Aho niho inkuru itangirira guhinduka, kuko abantu babiri baturuka mu isi ebyiri zitandukanye cyane barahuye. Ni intangiriro y'ivyiyumviro, ntihari urukundo rugaragara. Byatangira nko kuvugana bisanzwe, guhana amagambo make no kumenyana, ariko uko iminsi igenda ishira bombi batangira kumva hari ikintu bahuza mu buryo budasanzwe. Ivyiyumvo bitangira gukura buhoro buhoro. Solene atangira kumva ko uwo musore amufata mu buryo budasanzwe, atamubona nk'umuntu asanzwe, ahubwo nk'umuntu w'ingenzi cyane. Nawe uwo musore atangira kumva ko Solene amutandukanya n'abandi bose, akamubona nk'umuntu utuje, wubaha, kandi ufite umutima mwiza. Ariko ikibazo gikomeye niko bafite itandukaniro ry'imyaka, bafite itandukaniro ry'ubuzima, kandi isi ibakikije itavyemera. Urukundo rutangira kumenyekana ko urukundo rwabo rukura, ntiruba rukiri ibanga. Abantu batangira kubabona, social media iratangira kubavugako, kandi itangazamakuru ritangira kubakurikirana. Abantu benshi batangira kubacira urubanza bavuga ko bati ntibishoboka ko umugore akuze akundana n'umusore ukiri muto, uwo musore arimo gukina nawe, uwo mugore ntazi ivyo arimo. Ibi bintu bituma igitutu ciyongera ku rukundo rwabo, ariko nubwo abantu bavuga ko ubwabo bumva urukundo rwabo ari ukuri, ntibari bagishingiye ku vyo abandi bavuga, ahubwo ku vyiyumviro vyabo bwite. Ubuzima bw'icyamamare, uwo musore kubera kuba icyamamare, ubuzima bwe ntibuba busanzwe ivyiza. Akunzwe cyane n'isi, afite amafaranga n'icubahiro, kandi amafaranga menshi mu buzima. Ibibi, nta bwisanzure afite. Abafana n'itangazamakuru bamukurikirana buri gihe, buri kintu akora kiba kiri ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bintu bituma no mu rukundo rwe habamo igitutu gikomeye cyane. Solene we atangira kumva ubuzima bwe butangiye guhinduka, kuko baba ari kumwe n'umuntu uzwi cyane, bituma aba mureba mu buryo butandukanye. Nubwo urukundo rwabo rukomeye rugaragazwa n'ibintu byinshi, imyaka itandukanye, igitutu c'abafana, amagambo y'abantu, itangazamakuru ribakurikirana, n'ingaruka mu muryango wa Solene. Umukobwa wa Solene nawe atangira kugira ibitekerezo ku byabaye, bigatuma Solene arushaho kwibaza ku buzima bwiwe. Solene atangira kumva ubuzima bwiwe butari mu mahoro nk'uko vyahoze. Buri gihe hari abantu bamuvuga ko bamucira urubanza canke bamunenga. Atangira kwibaza, ese koko ndimo gukora ikintu ciza? Ese urukundo rwanjye rufite agaciro imbere y'abantu? Ese umuryango wanje uravyemera? Nawe uwo musore atangira kumva igitutu c'abafana be, kuko bamwe batishimira ko akundana n'umugore akuze nk'uko. Nyuma y'ibibazo byinshi bombi bagera aho bagomba gufata icyemezo bikomeye, gukomeza mu rukundo rwabo nubwo isi ibagwanya, cyangwa kureka kugira ngo babone amahoro y'ubuzima bwabo. Ico cyemezo cyaragoye cyane, kuko urukundo rwabo rwari rumaze gukomera, ariko mu buzima busanzwe nabwo bufite agaciro.
inkuru ya filime ndetse n'umwanzuro w'iyi nkuru. Filime itwereka ko urukundo rushobora kuba rwiza ariko ntirusobanura ko buri gihe ruba rworoshe canke rworoshe gutsinda vyose. Igaragaza ko urukundo rukenera amahoro, rukenera gusobanukirwa, rukemera no kumenya igihe co kurekura. Iyi filime itwigisha ibintu bikomeye. Urukundo si amarangamutima gusa, rukeneye ukuri, ubushishozi no kwemera ukuri k'ubuzima. Social media ishobora guteza igitutu, ishobora gusenya cyangwa ikubaka urukundo bitewe n'abantu. Guhitamo ni ingenzi. Rimwe na rimwe ugomba guhitamo hagati y'urukundo n'amahoro y'ubuzima. Si urukundo rugomba kuramba, hari urukundo rwiza niyo warangira kuko rugira isomo rutwigisha. Iyi nkuru ya filime The Idea of You ni inkuru itwereka ko urukundo rushobora kuba rwiza cyane ariko rugahura n'ibigeragezo bikomeye biva ku isi y'abantu, ndetse isomo rikomeye ry'uru rukundo rukeneye ubwenge, kwihangana no kumenya igihe cyo gukomeza n'igihe cyo kurekura. Ndagushimiye abanyanacu muri iki kiganiro, ndetse inkuru ya filime ikubera isomo. Je wumva Alex Live Nivalane, naho ngaha yari kuri Intsinzi Motivation. Turabashimiye mwese mudahwema kubana nacu buri munsi.